paia e tu mau ia chia lu inga e o i whanau. Rea mawasi tato matua le taeao ki kudia mai le tusilama sa tato whaitawina ia ua whitwhilia e whaiupo sukumareiva. Whitwhilia whaiupo sukumareiva ka pēra whaitawina ia sepa ia o ia na lea ngana. Awa tau te tini, awa le tinea lea ngana pa ia. I kere yo whani uma o le, o whaiupu le i kere ko inga dictionary, o whai meo Bible dictionary, e yo ratu whani uma. A e rona le tusi e ka o le NIV, o le kusi pa ia le ka o le New International Version. Rova pēra whaliuma. Do not quench the spirit. Aua le tinea le ngampaia. O loo whamataraina le upu leo le tinea. I le ngaruenga le ngare kaka o le firefighter. Firefighter. Kenapa ni kau firefighter ni? Oleh fubu, apa sahaja tak jauh le upulia le firefighter. Oleh tinemu. Oleh ada firefighter dua kali. Oleh ada kau tinemu. Oleh baik, yang ni tinemu, kapel afi. Ngadua ngale akine dua fight. Yang afi kapel afi. Apa mai ole itacho matua. Awa le tinea le ngana paia. Sala ufa kusa ko ia le yang ngadua le fa uli le ku oi te salobia. Ile ngadua ale makale le fubu. Ngadua kakale le fubu, ole ale kapela, dia fa kusa ia ko fa uli le como o te salobia. Ole fa fitau. Ole fa fitau. Ana ka we chono tatu matua. Aua le tinea le ngana paia. Lo winga le na faio. Ile kalesia i te salobia. Ona folinga mai wale ole tanga tsaia na paia ko tinea. Ole ana mo paia, na maria e kasane abe yende e ukule tinea. E abe na yafi. Ana kuwa le fa kala ko. Ole ana paia. Fa le sotoron ta ko toron fa ko ruwa. La fa makala na ia le ana paia. Le tatu talua i bitaya. Ole ana paia ole afi. Le ana alu se i mo o repa ai kule ina aula mu ai le ana paia. Ona winga la ole ana paia ole afi. Ole maganga i wonu fa pecho ro fa matala i pe telu le fio mai ole ana paia le so pente koso. Fai mai pe yolia. Oni lau no fai bafi. Lafi na ana paia. E ana no paia. La fa matala i maganga i vanu no ta ko no foi ko no sumo le on. E maganga le ana paia na fai ya Filipo. Mai ko fa ko mo le ngam fa ya Filipo ya we. I tama lola le sa we la ku wala na ku. Inga le Jerusalem. Na ko fo i la le Ethiopia. On fa ko le ngam fa ya Filipo. An ya. An fa tase ya. Ya le na fa ya na ma Filipo. Ma lu na le na fa ya tama. Fa ma tama ka fu le sa ko so la ko kiso. Ana ko ma pa kiso. Ke ia o hipu, fa hipu, se
Siang ia yang pai ia Filipo. Oro fama nino e Paulo le kalesia i Tesalonia. Le fa ia le ngā le ngā pa ia o le fa penga ino tamata. O le ngā le ngā pa ia o le fesoa soani i tamata. Le tai le tamata. Taime e fa no foi le tamata le ngā pa ia no lotu. Remei Paulo. Kai ne fa mo foi o le ngā pa ia no. Sa loko. Kai me fa mo ko e oile ma pa ka kala no mo ko ya me no pa i tso ele ma fa ele ki apolo mo ko fa ma fo ya ole afu de bela pa wa no me fe ki apolo ko fu lo le mo pa yelo ko fe lo ki apolo ma de bela no avole ko ai mo ole afu avole ko ai no lo ko ba so pawa no me fe ki apolo inga o fu ya na pa ye to no to tamata Tesalonia ole la uwa ole mukule o Makedonia e ti tomo ole mukule o Eleni ole mukule le a o la uma ya Paulo i telo ma fai ni a Paulo i telo ma ia ya mi ki Paulo Olai ba ai ku le ka ma lo la fa pe ba de lima ma kalo mai ai fa pe mai i Tesalonia fai na mi ki Paulo fa me lo la au ka ma lo ya mai sa lo ku mo fi ba lo so so o au ma lo le o ma lo le o ma te lo a ya ma ole ma fa lo o ma fa lo le a Paulo a lo Paulo i Filipi fa ku lo ku Filipi Aku yang mengenai Tesalonia. Saya mau beli mau Tesalonia. Oleh kami ngawa mangmalo al sana di sini. Ngawa malo al sana di sini. Ile ya ini. Ya wafa kuelo le aida. Oleh aida itu semua semua. Census. Oleh ngomong oleh IC oleh kai sini. Kemalo mana? Elong ko mo ya Tesalonica. Mo fo no ka ma lo ka wa. Ma wa la ko de ai. Fa mo ai le mo no ko ma Tesalonica. De la ya le ai le ka o Tesalonica. Kama ye o ba ko ma le mo se la wa fu tana tai no fo to. Re ai ko si le no ke le o la mo ko si le no ke le o ai. Ma ko to lia to. Yo talan na mala kuno Paulo ya. Ola ko meni suna ko tanga tai man ko e mo kala ina yo fakas. Ole an le kala ina le ayu kaya ayan ko no kala ina. E mo na kala ina yu kaya ko Tesalonia. Ela kuna ko ola ko meni suna ko iPhone. La ko Paulo so fa suna ko ala una ko suna ko le tanga yu. Ngala ngala Paulo le isu na ko le ka kaya uli lo fa uli ka kaya fas e ila ka ni liwa i ka no ya tese ka le ave ka Paulo ave lo fa le no ka le o fa le ka le no fa ki o ko no ka isi ya ka isi ye Tesalonia lo mera te ni lo la wi lo ko ma Mai ole kalesia ola fa ole kalesia nei Tesalonia. Como vai fa ku e pa ole kalesia ni Tesalonia la rua malo mosoa mo ya sila. La rua na fa ku ole de lo ku ya uma no como vai ai na ku ni fa ku ese fo ina wo mai fo ia au kaya ku ese ia
ya pau ona foi melhor pau kaila le kusi le como fa piku o kamana le o foi Timoteo o le akalifa le ngamo ko e ando fai e ando mai ko e mai ko ki mai o e kale sesa fa ma mai ko mo fa piku le ala mo wa ye pau le trafo le fa fitau ni le ka mo e ditaya wa ona tanga o le sera no paia mai no ko Tesalonia aua tote tinea le ngam no winga o mela ko e kan ko kana ko e fio mai ka wa le mela fa ka dikana la u fa ka le fio mai ko yo finga bema e nga ku ko yo fa ni nga bema ko yo nga ngui awa ma fa ka le ko fa le fio fa o mele o Yesu ya la nga tu se to ko le kalesia mana foi ele o lago afio Yesu ka pena mai o afio mai na ilang malang fa aku alo ele nga pa yo le nga pa yo o le nga na te fa pena ina tanga taya e sa u nga ndo so si kai ka ko ke ka dia ele nga pa ye ka ko e ka pena ka ko ka ko nga ndo pe fo yo ka pena le nga pa ya Mose ngalang sa ulang pa ye ka pena le dia Mose ya Mose fa nga ndo na tala ya fa ora ino Israel kele nga ka pena le nga pa ye era watu se toi kwa le kalesia e Tesalonia awa toti tileya le nga le nga ngai so swami ya ele venho com o oficina do na Roma na Faia eu faço tchau na área na puxia com o ali puxou a fechar o ole Tesalonia no e casi até a ole na ko a o ali se a ko puxe como se puxe ko ni Timoteo se ko a tuwe a família ko aquilo também tá o louco dela kan komu na kan komu ai se dá manis ya o lewa makana ma ini kula komu ya dela ko ta ku ko so ko ya pusia no ina ia fa autuina ya le mau ko kan tomu ya ma pa dia le yang pa dia no fo ai le tu ina ia fa pe na ina tamata so si kai ka ko ke mo na ia na pa ile pa mai mata tu dia ya na pa ya mana ia mo ta ka pa ya yo o ele ko para na mara ta ma mu le mo pa ye ko ele na ka solo ke mo solo ke apo wa fa te de apa ko si kai ka pala wa ko le mana so si kai ka ko ke fa ye le ka ko mana isia mana le na pa ya so si kai ka ko kala moa so si kai ka ko fa soa man ya fa ta tu ta dia na no le tu ya na ka tu ko ta tu fia e fa me Paulo a dia na pa ia fa sa loko oi a tu ko fia fa ko ko ya ko ta tu ni ta ya tali ya pio mai o tatu ni o Yesu Kristo no fa go mai me aso ya a pio mai ya le Yesu Kristo no ba wele fa diga pio mai mana angin bilang ko mai no maosi dia kenapa mai tala isi dia mo bota to e o ta o ko mai o boyo e ma diu bo ya tatu e feo la ya kai ona sia le tatu kama kaya siki we o ti mole tanga tsaye fe ona le siki de la siki we o la mole we tatu le ya Yesu Kristo ma pa tanga tele na ye pa ya mo tatu alfa be Yesu be ya Yohane te lama na no fa mai le tu le rang o ya mai na tani e totas ina ye le panu se tas e fa tua
ya te ia. Ta ua le na tu mau ino le ngā ia susuani ya ta iuma. A le o moe ale ni o na rulangi ke rupen. Ia ifu sisi e sao mai ai ya tatu o tamu fai e tua. Ma tatu o finau ya te ia. Ya ma fai e io na tatu te atu ia ngā te apolo. Ya fai tatu te whanofo tuku ya ngā pa ia i tatu roto. Na ia o tatu maua le o moni mai te tua. Ngāna fundi o le whio mai Yesu Kiriso. Na ia manu ina o tatu roto. Na pena o tatu roto. Mai ana benga Yesu Kiriso. Le la mea ina o amasara tamata. So e whio le langi. Au ina mai kuna ngāna pa ia o uma ka pena o kako roto. Pei fo o ka pena o kuma mau. Pa pena o uma ka pena toto tatu o Yesu Kiriso. Uma whai e tatu. Iona no tupu le ngana pa ia i tatu roto na ia tupu mai ia tatu na mona le lei ma ko ko na lei ya na ia tatu pa ia le sini o le tua besi o tatu tangata kana mia me le tua le yaso tu sa ia na o ma to fa tai le tua i o lo fa ma lo ana lei na fa so le tai na ana pa ia ma to fiso so an sini fa pena ina i mātou, mātupu mātou wala o ori a te oe, mātou titaru e sa mātupu pea, sa pena pea o mātou tanata. Ia wāro mātou wala i nei o langa ni tu mau, mātou titaru, whanamia nei asu, langa mana lau fe au, moto ifo o mātou loto, whanamia mātou tapu inga nei asu, ono lo suafa Yesu.